Nih ituan guys tuh, kemari guys, weh mantep, ada tulangnya. Tulangnya nak, jangan lupa nak. Sambelnya jangan lupa ya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Nih nenek makan sayur sop kayak tulang ya guys. Lauknya cuma apaan? Kerupuk doang. Sayurnya lihat banjir. Nenek lagi suka banjir gini ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sop, sambal, lauknya kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya guys. Abaikan nih ya guys, nih plastik tadi bekas bawa. Abaikan piring bekas embun sarapan. Masih pagi guys. Habis sarapan terus sekolah. Jadi nenek tua kalau masih pagi capek ya guys, ngurusin bun, sarapan bun, berangkat sekolah. Jadi nenek istirahat dulu. Capek guys kalau harus kerja terus-terusan. Sambalnya tomat guys, sayur sopnya juga pakai tomat. Udah ya teman-teman, nenek sudahin dulu ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman ya, semoga teman-teman sehat, panjang umur, semoga dilancarkan rezekinya, semoga mengalir ya teman, berkah barokahnya. Teman-teman yang punya channel semoga tambah sukses, amin. Assalamualaikum.